Reka ngushimire cyane wakurikiye Abuwiz TV nizera komeze neza. Intambara ya Iran uyu munsi nje ku munsi wa gatanu, ibisasu biri kumvikana cyane mu bice bigiye bitandukanye bya Tehran ariko no muri Israel nuko nguko, mu burasirazuba bwo hagati y'ibihugu byabo birimo Saudi Arabia, birimo Leta Zunze z'Abarabu, hose Iran iri kugaba ibitero. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na Ngoga, mumaze kumenyera nk'umusesenguzi hano twifashisha buri munsi, ari muri Leta Zunze z'Abarabu, agiye kutubwira uburyo umutekano wifashe, ariko nanone atubwire kuri ambassade ya Leta Zunze z'Amerika iri muri Leta Zunze z'Abarabu yagabweho ibitero. Ese ibitero hari ibyo byangije bihagaze bite? Ngoga, mwaramutse neza? Halo. Oui, mwaramutse neza Ngoga? Baramutse neza. Tumeze neza i Kigali, turi gukurikirana amakuru y'aho ngaho. Mwebwe aho ngaho mumeze mute? Natwe turacyakomeye, nta kiraba. Uretse ko nyine twebwe akazi karakomeje nk'ibisanzwe, ndetse nyine ko ubwoba butabura ariko buri aho ngaho bugaba. Yego, twabonye amakuru avuga yuko ambassade ya Leta Zunze z'Amerika i Dubai yasenywe, yagabwe ibitero na Iran, nibyo? Yego, ambasade yaraye irashwe hari mu masaha ya saa 5 zishyira saa 6 z'ijoro, ahantu bita Karama niho iherereye. Yaraye irashwe ariko ku bw'amahire nta muntu n'umwe icyo gitero cyatwaye cyangwa se uretse kwangiza properties za Amerika. Urumva ni igihombo kuri Amerika, ariko mu by'ukuri nta muntu wasize ubuzima, nta n'umuntu wakometse kuza kuri aya masaha. Nta makuru arambuye turabona, gusa ambasade yarayirashwe. Ni nyuma yaho habayeho ibiganiro, kuko amakuru y'abacicikana ahangaha ejo bundi yemezaga yuko Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zagiranye ibiganiro na leta ya Iran, yuko Iran nikomeza kurasa Abarabu nabo ubwabo, kuko nyine ni Abarabu ku Barabu nabo ubwabo bari busubize. Yego, kuko ntabwo byumvikana uburyo Iran ifitanye ikibazo na Amerika ikaba irimo irasa muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Gusa Iran yo nk'uko yari yabivuze na mbere hose, yari yavuze ko idafitanye ikibazo n'aba baturanyi bayo bo muri Gulf countries, no kuvuga Dubai, no kuvuga Kuwait, no kuvuga za Bahrain. Yo ikintu irimo itagitinga no kwangiza ibikorwa bya leta ya Amerika muri rusange. Ubu se imirimo y'ambasade iri buze gukomeza nyuma y'ibyo bitero? Imirimo ya ambasade ntabwo yakomeza, niyo yakomeza ntabwo iri bukomereze aho yari isanzwe iri, kubera yuko mu by'ukuri ahantu hose Iran iri kumenya yuko hari igikoresho cyangwa se hari umukozi wa Amerika iri kugerageza kuharasa. Nko muri Qatar ho baze nini igizwe hafi n'ibihumbi 130 by'abasirikare ba Amerika, niyo nini muri kano karere. Iyo ngiyo yararashwe mu by'ukuri. Ubu ntago wavuga ngo ni situation nziza kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera yuko Amerika twese turayizi, kugira ngo ikontorore ahantu, kugira ngo igire access ahantu ibi hafite ingabo. Mu by'ukuri ubu Middle East ni nkaho irimo irigenga ukwayo, kubera ko kuva kiriya kigo cyaraswa ibintu ahangaha byarahindutse cyane muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ubona ko harimo changes zigaragara. No kuvuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntago zifite ambasade hano muri UAE, ariko bitavuze ko wabona hari ahandi hantu bafite office, kuko ntago byumvikana uburyo, nubwo Trump yari yatanze gasopo, yari yatanze itangazo aravuga ati rero ntago dufite uburyo dukura abaturage bacu mu bihugu bitandukanye, cyane cyane mu bihugu by'Abarabu, kuko niho hantu Iran yari irimo gutagatika cyane. Avuga ati mushaka ahantu mwisha, ibintu byakomeye, kuko iyi ntambara ishobora kuba igiye kuba ikindi kintu gitangaje, kuko urabizi ko Amerika yagerageje irimo igenda izanamo ibindi bihugu, yagerageje gukoresha ibintu bye biri muri Espagne birase muri Iran, ariko Iran yayakaniye. Espagne yayangiye. Trump ati
Espagne ni igihugu kibi cyane. Umugabo byamutanze muri rusange. Wowe nk'ijisho ryawe nk'umusesenguzi uri gukurikirana bya hafi intambara ariko nanone ukaba uri hafi aho ngaho, urabona rinde uri imbere, ninde uyoboye muri ino ntambara kugeza uyu munsi, mu munsi wa gatanu? Umwarabu ari imbere, Iran iri imbere. Kuko urebye nka Israel buriya niyo yahagorewe. Israel ku munsi w'ejo bayirashe igisasu kimwe kiri hafi kugera ku butaka, kibyara hafi natwita nk'udusasu shami. Yego, niko natwita. Mu by'ukuri ku munsi w'ejo hashize Iran yabaye Israel yabaye umuyonga. Israel barayibabaje pe, barayibabaje ku munsi w'ejo, abantu bose bari batangaye. Hano muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nta kibazo kinini dufite, nta kibazo kinini dufite kubera ko twebwe ubuzima bwaragomeje, tuzi turagenda. N'ubu ngira ngo urabyumva ko nari ndi mu muhanda, n'ubu ngiye gufata public transport ngiraho nigira. yego, Mu by'ukuri ntago twebwe ubuzima burakomeje ko nari mugorana nahoze ndi gutembera ahantu hambere bateye igisasu aho bita downtown. Naho ubuzima burakomeje, abaturisi bari hanze, muri make nta kibazo gihari.